الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إمها لبوتي أخونا أختنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أرجو منك ميرج مي بدلومكي මිෆරාතුම් ෆෙනි වඩන්නවාන ගොත් ෆදාන් රාජ්‍ය ඉස්ලාම් විද්වස් ෆාහග කුරුම ගොතුම් බාවා බද්දලුමෙ මි බද්දලුමුග ආම් ගොතිග්ග අරගොන මෙන් වාහක දක්කාලානි මිහා හිසාබ මිදෙන්නවි දෙකුණු ඒෂියාය ඉස්ලාම් දීන් ආ ගොතා අදි ඉස්ලාම් දීන හුරි ෆික්‍රි ගොන්ජහුන් තකා අදි තාරීඛි ගොතුම් ඉස්ලාම් දීන් ෆෙතුරිගෙන් ආගොතා අදි ඉස්ලාම් දීනුග මතීග දෙමිතිබුමුගේ මුහිම්මුකමා මිකංකමුගේ මච්ච අල්ගොන මෙන් වාහක දක්කා ඉරුගා අල්ගොන මෙන්න මාලූමාත් දෙවුම මේ දෙන්නවි නුක්තාතකුගේ මතීග මාලූමාත් දෙවුම වඩාගෙන් මේ තිබ්බෙවි මිවගුතු දිවෙහි රාජ්‍යයක තිබ්බෙවි වර ඉස් බේෆ්‍රොන් කොලෙක් ඒක තේරේ අල්ගොන මෙන්ගේ මිනිස්ටර් සයිබහිම වඩන්නවා අරගොනගේ මිනිස්ටර් ඩොක්ටර් අහමද් ජාහිර් අරගොන මෙන්න විදාරවේ දෙවවානි මිහාතන අරගොන මෙන්ගේ මිනිස්ට්‍රීන් කුරමුන් අන්න බයි මසෙක්කෙන් අදි කුරිය රේවිෆ හුරි බයි මසෙක්කෙ එහෙම ෆෙරුමුගේ ගොතුන් අරගොන මෙන් බලාලමතෝ තාරීඛි ගොතුන් ඉස්ලාම් දීන් මිහා හිසාබ ෆෝරි කිහෙනෙතෝ අරගොන මිදෙන්නවි මිහා හිසාබර්ෂේ මිදෙන්නවි දෙකුණු ඒෂියාය අදි දෙකුණු ඒෂියායින් දිවෙහි රාජ්‍යයක අරගොන මෙන් දිරියුලුන් හමජේ ෆවාති ખાસ ගතිග්ග දිවෙහි රාජ්‍ය වෙස් ඉස්ලාම් දීන් ඇස් ෆවනි කොන් ගොතකත්තෝ මි මෞදුග අරගොන මි සවාල් දන්නවාලානි ඩොක්ටර් අබ්දුල් ජමීල් අරගොන මෙන්න විදාල් දෙව ෆානන්තෝ තාරීඛි ගොතුන් ඉස්ලාම් දීන් දෙකුණු ඒෂියාය අදි දිවෙහි රාජ්‍යයන් ආස්ෆ මිවනි කොන් ගොතකක්ක බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් අල්හම්දුලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් වස්සලාතු වස්සලාමු අලා අෂ්රෆිල් අන්බියා වල් මුර්සලීන් නබීනා මුහම්මදින් වඅලා ආලිහි වඅස්හාබිහි අජ්මයින් එම්හා ලොබ්බති ඉස්සතරින් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු ආදේ දෙමෙ හසන ඉෂාරේ කුරේ ෆදෙන් අල්ගොනමෙන්ගේ මිරේ මේ හෆ්ලායිකි නුවත ජල්සායිකි අල්ගොනමෙන්ගේ රාජ්‍ය ඉස්ලාම් දීන් අවම ඒ තාරීඛ නුවත එදුවස් ෆාහ කුරුමගතුන් අල්ගොනම බාවා හෆ්ලාය එන්කම අල්ගොනමෙන් බයාලෙන් එබජෙහෙ අල්ගොනමෙන්ගේ රාජ්‍ය ඉස්ලාම් දීන් අයි කොංගොතකත්තෝ උදා මේ එංගොනන් ෆදෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානුන් හද්දවා ඉන්සානුන වරක් ගින ಗುಣ ನಿಯಮತ್ತಕ್ಕೆ ದೆವ್ವಾಫವೆ ಏಯ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೀರುತ್ ಕುರ್ಆನ್ ವಹಿ ಕುರವನಿ ವೈನ್ ತಉದ್ದು ನಿಯಮತಲ್ಲಾಹಿ ಲಾ ತುಹ್ಸುಹ ತೆಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ತಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದೆವ್ವಾಫವ ನಿಯಮತ್ತ ತೆಬಾಮಿ ಹುನ್ ಗುಣ ಅದದು ಕುರಂ ಒಳುನು ಕಂ ಗವ್ಯಸ್ ತೆಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಎ ನಿಯಮತ್ತ ಗುಣ ಅದದುನ್ ಕುರವೆನೆ ಎ ವರಗಿನ ನಿಯಮತ್ತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇನ್ಸಾನುನ ದೆವ್ವಾಫ මෙවනි නමස් ಮಿ ಹುರಿಹಾ නියමත දෙවවා ෆවායරුග වර මුහිම්ම අදි එම්මෙ මායි නියමතෙන් එබවේ එයි කොබාතෝ එයි ඊමාන් කම්ග නියම එයි අල්ගොන මෙන් නරකායක වල්ගොනේක තුම්ෆෙන් මතින් සලාම කොද්දින් කම ඒ අල්ලාහ් කීරත් කුර්ආන වහී කරවා ෆවනි වකුන්තුම අලා ශෆා හුෆරති මිනන් නාරි ෆඅංගදකුම් මින්නා එයි අල්ගොන මෙන්න කීරත් කුර්ආනග බයන් කොද්දවා ෆගතුන් ಜಾಹಿಲಿ ಜಮಾನುಗ ಅರಬಿನ್ ಗೆ ಹಾಲತ್ ಒಯ್ಗೆ ವರ ರಂಗಳ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಾ ಫೆವೆ ಅದಿ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಎಮಿಹುಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಗೋಸ್ಕಮಕೊಂ ಎಮಿಹುನ್ ಸಲಾಮೆ ಹಮ ಏಕನ ಕೊದ್ದಿನ್ ಕಮಕಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಈಮಾನ್ ಎಹಿಮ ಮಿ ಆಯತುಗ ಕುರಿ ಕೊಳುಗ ವರಗಿನ ಕಂದತ್ತಂಗೆ ಬಹುರಿ ಹೆನ್ನಮೆ ಸಾವಣ ಮೆಂಗೆ ವಗುತ ರಿಯಾಯ ಕುರುಮ ಗೊತು ಹಮ ಏಕನ್ ಮಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವನ್ ಬಯಾಲಾನಿ ಎಮ ಏಯ್ ನರಕಾಯ ವಳಗೊಂಡೆಗೆ ತುಂಫೆ ಮತೀಗ ತುಂ ತಿಬ್ಬ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಸಲಾಮೆ ಹಮ ಏಕನ ಕೊದ್ದಿನ್ ಕಮಕಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಈಮಾನ್ එම අල්ගොන මෙන්ගේ රාජ්‍යයක හම අරබින්ගේ තෙරේගොයි බුදන් අල්කොන් කුරුමා අමිල්යාතුන් හදා එච්චසන් අල්කොන් කුරුමා මිෆද කන්තත් එකන් ඔයි
mi kandattakun algon menna midennevi mi nuba tab faratan alkon kurma adi minum ves kandattakun salama ekkodin hama ekani imanka den algon menge rajya mi islam kan a gota behe gotun tafat ilmerin tafat koi gota balala fave ege terega ti huriya befun segonanna faden hijren fassatege salis avwana haru dive rajya islam kan rasmi gotun a kamga mi ingeni ei ni rabiul akhir mahoge devona do miladi gotun 11 fansas tine ei haruge julai 26 huga nammes algonda boda boreve ehen soben obai dive rajyega furtama adi mi hijren fassatege salis avwana haru rasmi kon ilan kurikam gavias evrama kuriga dive rajya wani islam din aisa ei kontanakato addotol miiduwa hijren fassateka nawaro naharuga islam diinuge nur paalo efave ei kongatakato ei yamanu karain a demihaku anganaka firhenaka demihunga faratun miiduwa tinatol miiduwa mi islam diin ai edemihun etanan hijrakoggen etanuge timu sawabun etanuge islam diin peturugen diei ekan algon menne engeni kongatagato ekan enge gotaki ei shihabuddin kya befulak libafa fote ega miunnani fi asar qadimil midui mifotuga ena libafa wani ega maneki miduge qadimi asarita nota qadimi asar mifotuga ena libafa miwani emme furtama divrajya islam dimmi ai miidu washe algun menna miige waragin hekitake fennanga bohor miharu algun men balalikam gavias hekitake fenna hore ei sawbaki emme dekonuge deyatolaki ei divrajyege huriha rashakavre huriha atolakavre ilmi mihun gina ilma lobi kora bayaku derole deyatol adi wakin khasakon algun men balalakam ge engidan daane formulakaki ei kirat qur'ana wara boda lobi kora bayaku tibi atol miharwas algon men dirasa ko bayalikam gavias mi deyatolga divrajyege ehen atol tawge nevara kirut qur'an hiddas kurawa fatibi wataki men qur'an hiddas hafizun taken eboi ebtibi en kamun algon men mengeni mi fesuni sure mi ilma lobi kora bayako midennevi ga sina tolga adi formulakuga tibikan den algon men balamahinga kon kina kon gotakatto algon menge rajyan islam di mei algon me hangram koggento nuwata bayaka mi nasihat digento nuwata kongotakatto egotum balar tibehun egonanwan divrajyan islam din aswa wani evves kahala hangram kurumen neti mi hunge oga terikama islam dinuge furihamaka mi huna engige ei algon menna engige da gotuga mi dekon east asia mi gawm takan islam din wadafa wani duhakwas mihaku hangram koggen nu ei arabi gawmutakun mitantanan a mihun adi khasako daturu kurumuga divrajyaga modukura vyafare weringa faratun divehinna fenunu emihunga ogatrikama islam dinuga samahata emihunge emihuna jetterega muamalat kurumaya rangal kantattaka mikaddata fenifa divehin islam dina wadagan ai hame egota malaysia indonesia brunei mifada gawmtoga mihungas islam dina wadagan ai em danwa mewle wahakeki algon menna bay faharu bay marikun wata bay tarikh ilmerin lefa hutta be fene islam dinaki ei barug beenun koggen fetirfawa dinake en namas hagigata ki e nunka algon menge mi fasgandun nuwata algon menge mi rajyen algon menna menikan ebade adi bada shukriya algon menna hamya islam din asfa miwani misaba daturu kurevi arabi qawmutakuge bay mihunge faratunkan Dr. Abdullah Jamil ge wahak fulun algon menne ingije adi Dr. Abdullah Jamil vidalwe devwa rajya ves e islam din ai hama mihisabge gawmu takan islam din a gotak evves hangurame netikan miha hisabun algon men balalani by video kolotaka algon ge terega by divehin faalkofawa islam dina medu faalkofawa by shuurtaka bimmatiga tibi ಬಯಕಲ್ಲಿ ಬೇನೆ ಎಮ್ಮೆ ಪುರಿಹಮ ನಿಯಮತಕ್ಕೆ ಎಂಬ ನಿಯಮತಕ್ಕೆ
ಮಾಯವೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೇನುಗೆ ನಿಯಮತುಗೆ ತೆರೆಗ ಎಬೇಕಾದ ದೆಮಿತಿ ಬೇವನಗೆ ಫುಂ ದಿವೆಹಿನ್ನಕಿ ನಂಗಲೋ ಇರದ ಪ್ರಾಲಾಗಿ ಇಕಲಾಂಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಫ್ಲಾಗ ಅಮ್ಮಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೇನುಗೆ ಅಲ್ಲಿಗ ದೆಮಿತಿ ಬೈ ಎಂ ಬೀಮ ಎವ್ರ ಬೋಡು ಮಾಯ ನಿಯಮತೆ ನುಸ್ ಒನ್ನಾನೆ ಹಕೀಗತುಗ ಎದೆವನಿ ಕಲಾಂಗೆ ರುಸ್ತೇವುಗೆ ತೆರೆಯ ಪುಸ್ತೇವುಗೆ ತೆರೆಯ ಅಫುಕುರವುಗೆ ತೆರೆಯ ಬುಡಿಹಾಕಮಗೆ ತೆರೆಗ ದೆನ್ එහෙන් දීන් දීනකි දීනන්නු මං අල්ලාහ් හල්රතුග දීනකි ඉස්ලාම් දීන් දැන් උන්නානි එබේ හදාන් වලේ මින්ගේ ඛියාල් තකේ ඒ දීනන්නු හරියතුග දීනකි මි එම මිදීනුග දිවෙහින් නත් විවේකමකි දිවෙහින් ලිබේනේ එම බොඩ ෆඛුර් එම බොඩ සරෆ් එම බොඩ ඉද්දන් එම බොඩ කදර් එහුරියයිච්චි ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ರಾಜ್ಯ ಇಸ್ಲಾಮಿ ದುವಹಗ ಮುನಾಸ್ಬತುಗ ಕಂಕೊಳ್ತೋಗ ತಿಬ್ಬೆ ಲೊಬ್ಬೆತಿ ಅಖುನ ಅಖ್ತುನ್ನ ನಹನೆ ಇಹ್ತಿರಾಮಾಯ ಕೀಗ ಹೇವದ್ ಮತಹನೆ ಯಾರ ದುಕುರಮು ಅಗುಣ ಧನ್ಯವಾದವತಿ ಅಗುಣಗೆ ನಜರ್ಗ ನೋತ ಅಗುಣ ವಿಸ್ನೇಗತುಗ ದೇಹ ರಾಜ್ಯಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ದಮಿ ಒತ್ತುಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ ಕಮ ಗಮಚ್ಚ ವಿಸ್ನಾದಾರ ವರ ಮುಹಿಮ್ ನುಕ್ತಾತಕ್ಕೆ ಅಗುಣ ಫಾಹಕುವೆ ಏಗತೆರೆ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಇನ್ಸಾನಿ ಮಿನಿವಂಕ ಮಾಬಗಿವ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಲಬಾಫಾವ ಮಿಂಬರ್ ಅಗುಣ ಮೆನ್ನ ವರ ರಂಗಳಿಗೇನು ದುನಿಯವಿ ಕಾನೂನು ತ ಬದಾಜಿಯಸ್ ಎ ಕಾನೂನು ತ ಹುರಿ ಮಿಂಬರ್ ಹುರಿ ಮಾ ರಂಗಳ ವಲೈ ಕಾನೂನು ತ ಕಬ್ಬರೆ ಮಾ ಫುರಿ ಹಮೆ ಅಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಮಾಬಗಿವ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಏಕಂಗತಿ ಅಗುಣ ಮೆನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಾವಾದ ಬಾಫ್ ಹಮ ಎ ಐಕೀಗ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಾಲತ್ ಅಗುಣ ಮೆಂ ದುನಿಯವಿ ಏಕೆ ಕಂಕಮುಗ ಕೌಮ್ ತಕ್ಕುಗ ಮೆದುಗ ಆಯ್ದಾತವಗ ಮೆದುಗ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಗುಣಂತವಗ ಮೆದುಗ ಎಕ್ಕಿಕ್ಕಿ ದೇ ಅಹುಂಗ ಮೆದುಗ ಗುಣಂತ ಗಾಯಂ ಕೊರಮುನ್ ದಾಯರು ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಾಲತ್ ಒನ್ನ ಬಿಗೊಯ್ ವರ ರಂಗಳ ಮ್ಯಾಬಿಗಂಬ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನು ಗೊತಿ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬಾಫ್ ಅಂಗು ಆಫ್ ಅಣಿಕ್ಕಮಕ ಅಗುಣ ಫಾಹ ಕೊರವೆ ಇನ್ಸಾನಿ ಹಗ್ಗತವಗ ವಾಹಕ ಏಕಿ ಗೊಯ್ಗೊತಂಗ ಏಕಿ ಸಿಫಾಗ ದುನಿಯಾ ಕಂಕೊಳ್ತವಗ ದಕ್ಕಮ ಗೆಂದಾಯರು ಮ್ಯಾಬಿಗಂಬ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಸ್ನಾನಿ ಹಗ್ಗುತಕಂ ಹುರ್ಮೆತ್ತರಿಕೊಂ ಹಿತಂವಿ ಮಿಂವರ ಅದಿ ಹಗ್ಗುತ ಲಿಬಿದೀಫಾವ ಮಿಂವರ ಅಗುಣ ಮೆನ ವರ ರಂಗಳ ಬಜನ್ ಕೊರವೆ ಎವ್ವರ ಮೊಳಕ ವಲೈ ಗಾನೂನು ತವಕಂ ನೈ ಹೆದೇನ ಗಾನೂನು ಬಿಸ್ನೋನ್ನಾನೆ ಅದಿ ಎಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರ ಹೊರಿ ಗೊಗ್ಗತ ಬದಾರು ಅಗುಣ ಮೆಂಗ ಮ್ಯಾಬಿಗಂಬ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಎಕಂ ಒತಿ ವರಫ್ ರಿಹಮ ವರ ರಂಗಳ ಎ ಇನ್ಸಾನಿ ಹಗ್ಗುತ ರಕ್ಕಾತೆ ರೂಮ ಮಗ್ಫಹಿ ಕೊದ್ದೆಬ್ಬಾಫ್ ದೆನ್ ಹಮ ಎ ಐಕೀಗ ಅಗುಣ ಮೆಂಗ ವಿಸ್ನಾದ ಮಾತು ಅದುಲ್ ಇನ್ಸಾಫ್ ಬೈಗ ತೆರೆಗ ನತಿಜಿಯ ಎ ಬೈಗ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಒನ್ನಾಣಿ ಕೊಂಫದ ಬಿರುವರಿ ಕಮೆಕ್ಕ ಅಗುಣ ಮೆನ ಅಹ್ಸಾಸ್ ಕೊರೆವೆ ಎಹಮಿಮ ಅದುಲ್ ಇನ್ಸಾಫ್ ಒಯ್ ಮಿಂಬರ್ ಒನ್ ನಂವಿ ಮಿಂಬರ್ ಏನ್ ಅಗುಣ ಮೆನ ಹೊರಮೆತ್ತರಿಕೊಂ ಹಿತಂವಿ ಮಿಂಬರ್ ಮ್ಯಾಬಿಗಂಬ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಎವತಿ ಅಂಗವಾಫ್ ಹಮ ಎ ಐಕೀಗ ವೌದ ಅಹುದುಗ ಮತೀಗ ಅಗುಣ ಮೆನ ದೆಬಿ ತಿಬೆಂ ಜಿಹೆ ಮಿಂಬರ ದೇಮಿ ತಿಬೆಂವಿ ಗೊತ್ತ ವೌದೆ ಕೊಫಿಯ ಎ ವೌದ ಹೊರಮೆತ್ತರಿಕೊಂ ಹಿತು ಅಹುದೆ ವೆಜ್ಜಿಯ ಎ ಅಹುದು ಮತೀಗ ಅಗುಣ ಮೆನ ದೆಬಿ ತಿಬುಂ ಎಹಂಬೀಮ ಏಕಂ ಬಸತಿ ಮ್ಯಾಬಿಗಂಬ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ವರ ರಂಗಳ ಅಂಗವಾಫ್ ಆದಿ ಮೀಲಾದಿ ಗೊತ್ತುಂ ಬದಾಕಮ ವನ್ಯ ಮಿಹಾತನ ರಾಜ್ಯ ಇಸ್ಲಾಂ ವೆಗೆಂ ಆಫಹು ಮಿವಿ ಅಸತೆ ಫಸ್ತಳ ಸಾಹರ್ ಹಿಜುರಿ ಗೊತ್ತುಂ ಬದಾರು ಅಸತೆಗ ನೋದಿ ಹತರು ಅಹರು ವೆಗೆಂ ಮಿ ಆರು ಮಿ ದಿಗು ತಾರೀಖ್ ತೆರೆ ರಾಜ್ಯಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಬಿನಾ ವೆಗೆಂ ಕಾಯಂ ವೆಗೆಂ ಆಸ್ ಅಗುಲ್ ಮೆನ ಹಮಿ ಮಿ ನಕುಲ್ ವೆಗೆಂ ಆಯರು ರಾಜ್ಯಗ ಬಸಲುಂ ಅಬ್ಸೋಲುಂ ಏಕೇಕಿ ಬೇಬೆಫುಂ ಮಿ ಕೌಮುಗ ಮಿ ಮ್ಯಾಬಿಗಂಬ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಮಿಗೊತುಗ ದೆಮೆಹಟ್ಟು ಬಟ್ಟಕ ಎ ಕೊರವೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆ ಮಿಂವರ್ ಫುಳ ಇರಾದ್ ಫುಳುಂ ಮಿಗೊತ ಮಿ ದೆಮಿಯತಿ ಕಿ ಬೆಗೆಂತ ಏಯ್ ಅಗುಲ್ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ದೀನಿ ಫಿಕುರಾ ಖಿಯಾಲ್ ತಫಾತುಮಾ ಬಾಬಾಬುನ್ ನತೀಮ ಬೇರೆ ಕೌಮ್ ತವಗ ತಫಾತು ದೀನ್ ತಂಗೆ ಕೌಮಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಗ ಸಬು ಎ ಕೌಮ್ ತ ಬಾಬಾವಗೆನ್ ದಿಯ ಗೊತ್ತ ಮೀಸ್ತಕುಂಗ ಮೆದುಗ ಹೆಂಗಮಂದಿ ಹಂಗ್ರಾಮ್ ತಕ ದೆಕೊಳ್ವರಿ ರೇವುನ್ ತಕ ಜದಲ್ ಕುರುನ್ ತಕ ಮಿಕಹಜ ಎತಕ್ಕಮೆ ಅಗುಲ್ ಮೆನ ಫಾಹ ಕೊರವೆ ಎಹತ್ತು ಅಗುಲ್ ಮೆಂಗೆ ದೇಹ ರಾಜ್ಯಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗ ಮಿಂಬರ್ ಫುಳು ಮಿರಾಜ್ಯಗ ಮ್ಯಾಬಿಗಂಬ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ನೂನ್ ದೀನ್ ನೆತಮಾಯಿಕೀಗ ರಾಜ್ಯಗ ರೈಜತುಂ ಹೋ ಮಿಗೊತುಗ ಮತೀಗ ಸಾಬಿತ್ ಕಮೈಕಿ ದೆಮಿ ತಿವುಮುಗಳ ತೀಜಾ ಕವ್ವಿ ಯ ಕೌಮುಗತಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಹಮಜಿಫುಮೆ ಎಂಬೀಮ ಮಿ ಕೌಮುಗ ತಫಾತು ದೀನ್ ತಕ ಫುರ್ಸತ್ ದಿನ ಮಕಿ ಹಮ್ ಗಾಮಸ ಅಗುಲ್ ಮೆಂಗೆ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಾಣಕವೆನ್ನು ಅಗುಲ್ ಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯಗ ಮ್ಯಾಬಿಗಂಬ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಒತ್ತುಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮಕವಕಿಮಿ
ರಾಜ್ಯ ಸತ್ತ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗೌಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ತುಮಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಏಯ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎಬ್ಬಾವಂತ ಬಯಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿತಿ ಬೇಣಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆಣ್ಣಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಕಮವಾತಿ ಅದಿ ದೇದೆ ಗುಳುಂತಕ ಅಖ್ಲಾಗ ಸುಲೂಕಸ್ ದಸ್ಕೊದ್ದೆನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನು ಎಹೆಂ ವೀಮಾ ರಾಜ್ಯ ಸತ್ತ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗೌಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ತುಮಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಕಮುಗ ಅಳುಗಡ್ ದೆಕೇಣಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮೀ ಬದ್ದಲುಂಗ මේ මවුදුවා ගුලේ ගොතුන් සුවාල් හුෂේලුන් ඔබේ කුරියක් එහෙනමස් ඒ සුවාල් හුෂේලුන් හමජී ෆෝති ලිව්වා අරුවන් මෙන්ගේ මේ බද්දලුමුගේ මේ හෝල්ගා බයි කුදින් තිබ්බවාන කරුදාස් කොළ හිප්පවාගෙන් ගලන් හිප්පවාගෙන් තිබේ ෆ්‍රොන්ගේ සුවාල්ත නෝට් කරවා දෙන් ඒ සුවාල්ත නෝට් කරවා ෆමිකොළ ඒ කුදින් ෆොනුවීමා අරුවන් මෙන් ඒ සුවාල්ත මේ බේ ෆ්‍රොන් දන්නවාලන එහිම සුවාල් හුෂේලුමුගේ ಕಂತತ್ತ ಹಮಜಿಹಿಫು ಇವ್ವಾಹಕ ಮಾಲೂಮಾತಟ್ಟಕ ದನ್ನವ ದೆಮ್ಮೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಫೆನಿಗೆಂ ಎದಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಳತಕುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ವರ ಬೋಡ ನೋಟ್ ಕುರೆವುನು ಕಂತತ್ತಕೆ ಎಬಹುರಿ ಎ ಕಂತತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಗ ದುನಿಯೆಯ ಮಿನಿವಂಕಂ ಗೆನೆಸ್ ದಿನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀಂಕಂ ಬೈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಳತಕುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಎಗಿಜ್ಜೆ ಅದಿ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಾಲತ ಆಮು ಅದಾಲತ್ ದುನಿಯೆಗ ಫೆತುರಿಗನ್ ದಿಯೈ ವೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಸಬಬುಂಕಂ ಅಳುಗಣ ಮೆನ್ನ ಎಂಗಿಚ್ಚೆ ಅದಿ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ಕಂ ಇನ್ಸಾನುನ್ನ ಗೆನಸ್ ದಿಂ ಹಮ ಎಕನಿ ದೀನಕಿ ವೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ಕಂ ಅಳುಗಣ ಮೆನ್ನ ದೆಮ್ಮೆ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಳತಕುಂ ಎಂಗಿಗೆನ್ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಎಹೆನ್ನಮಸ್ ಮಿಯದು ಅಳುಗಣ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಯ ತಫಾತು ಫಿಕುರ್ತಂ ಆಸ್ ತಫಾತು ಖಿಯಾಲ್ತಂ ಆಸ್ ಬೈ ಫಹರ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ಮೆದು ಕುಂ ಹೀತಕಾ ಎಚ್ಚಿ ಕುರವೆ ಗೊಯ್ ಬೈ ಮೀಸ್ ಮೀಹುಂಗೆ ಫರಾತುನ್ನ ಬೈ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ವಸೀಲತಕುನ್ನ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆಮುಂ ಎಬಗೆಂದೆ ಎಹ್ವಿ ಮಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ಮಿಯದು ಮಿವನಿ ಫಿಕುರಿ ಗೊತುಂ ವರಬ್ಬೊಡೆತಿ ಗೊಂಜೆಹುಂ ತಕಕ ಕುರಿಮತಿ ವೆಫ ಎಹ್ವಿ ಮಾ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮಿ ಫಿಕುರಿ ಗೊಂಜೆಹುಂ ತಕ್ ಕುರಿಮತಿವಿಗೆ ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಕೊನ್ ಸಬಬಕಾ ಹೊರೆತೋ ಮಿಕಂಕಮುಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ದುರ್ಹೆಲಿವೆವೆನಿ ನುವತ ಹೇಲಾತಿಬೆವೆನಿ ಕೊಂ ಗೊತಕತೋ ಅಳುಗೊಂಡು ಸುವಾಲ್ ದನ್ನವಾರ ಹಿವನಿ ದಕ್ತೋರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜಕರಿಯಾ ಫಲಿಯತಫದ್ದಲ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಆದೆ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮೌದುವಕ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂ ಮಿ ವಾಹಕ ದೆಕೆ ಮಿದನಿ ಅದಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎಕುಗ ಮಿತಿಬೆವಿ ಲುಬೆತಿ ಅಖುನ್ನಾ ಉಕ್ತುಂ ವೆಸ್ ಅಮ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎಕುಗ ಬಾವೆರಿ ಬಡಾನೋಮು ತಿಯಗೆಂದವನಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂ ಕುಮ್ಮೆ ಮಿಹೆಗ್ಗೆ ವೆಸ್ ಹಿತುಗ ಉಫಿದಿಫಾವಾ ವರುಗ ಅಕೀದಾಯ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂ ಎಕಮಕಂ ಈಮಾನ್ವಾ ಕಂತತ್ತಕ ಆಮೇದು ಫುಂಕೊಂ ವಿಸ್ನಾ ಅದಿ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲುಗ ಮಿಕಂಕಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮುಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಸಾಬಿತ್ ಕಂ ಇತುರ ಅರ್ಧನಾ ಕುರ್ಮ ಅಜುಮ್ ಕನಾಲಾಯನ್ ಕಮ ಆಮೇದು ಬೆಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಆದೆ ಮೌದುವಾಗೆ ಕುರಿಯ ದಿಯುಮು ಕುರಿನ್ ಬೇಫುನ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲಾನ ಕಿರಿತ್ ಗುರ್ವಾನುಗೆ ಆಯತಕ ಅದಿ ದಾದಿ ಫಹುಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಬೇರುಗೆ ಲಿಯುಂತೆರಿಯಕು ಲಿಯುವಾ ಹೋವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಲಕ ಬೆಹೆಗೊತು मी आर्टिकल के सुखीगा ए बेफला युवा फन्ननी आहारमें दुनिया उफम वी मुस्लिमों के गोतुगा तिबे आहारमें के महंबा फैन की विस मुस्लिमों ने एकमक आहारमें के दीना हम फुरी हमें एब इंसाफ को दे है नोता इंसाफ होदा दे है ये मिकाला मौदू एक सुखी एक दरुगा लीफ में उन्ननी आराफ सूरत के सते एक हद्दी फसवना आयतुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगवनी वत्लु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना माय नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुर्बा अंगवनी कलेक फानो किया दिववाशे ए मीहेगे वाहक ए मीहेगे कुरिमच्च तिमं अल्लाहगे आयतन आहिंदुगा ए आयतक एना फुरगस्निये अदि मी आयतुगा वर बलागतरी लफ्ज़े बैनु कुर्बा हुए ए फंसलख मिन्हा मी इंसिलाख अरबहुगा बेनुं को उले एम्मे रीति बहक वानी बकरियेगे नोता जनवारेगे हं एतिगे गायन इल्ला उफ्रा बालाफिकम गोनीनामा ए बेलुमुगे मानाग एक माने की उदरती गोतुं लेइफ ओइन हमे बालाफिकम गोनीनामा दें अलुं ए हं एनगे गागा ए चिगे जनवारेगे गागा लिकमुगा वियस कुरिगे गुदरती सिफेगे नोन्नाने मी आयतुगे वन्ननी
Allah subhanahu wa ta'ala ge ayat mane ki hidayat libumuge fursatu libma fahuga den e hidayata furgas den mihege wahaka ehindu fa atba'uhu shaytan den shaytana enege fahatun gos ena magfuradda la li wahaka midennevi article ga midenne mawduga aharmen islam dinan hama furihamaya insaf kure hejje mi surukhi dahun mi beruge liunteriya livwa honnani america ge wara mashhur hospital George Washington University Hospital ge medical doctor e gotuga asekke kurvevi Dr. Lawrence Brown Islam vi gotuge wahaka namaste ge nodiha ge aharuge terega mi Dr. Lawrence Brown naki ha mafakka rilla jahi evs dine qabul nukra mulhide atheist ene gud kevs qabul nukra evs dine ekam enege ailake enege member fan neki wara deemberi mane ki Christian deenan wara boda tabawa e deematiga sabit weti bay ekam Dr. Lawrence Brown ekkud kevs evs kala kodigim wa kama qabul nukra namaste ge nodiha devanaharu ene libunu furtama darifulu ederifulu ene ki Christina mi darifulu libunuta ma gina duhen nuwe aamukon insanegge dariyeku ge kibai me gujjege kibai insanegge kibai nufenna alama etakef enege kibai fenigen diya kama liwwa fave kolat tedui wahaka ema viheta ma gina duwes nuwa insanegge dariyeku kolat tedumaki ei ajaib antaris furigem wakame ema medical history gaves ekudakavs mi doctor navves mikan sifa kurevigen diyei et dene namen nengen emfon enama kives Christina syndrome den ege hama en ahar fahun anikka Lawrence Dr. Lawrence Brown mi libeni devana darifula mikiyani hina mi darifula duniyen ofam viruga hituge warag nazuk waran nurakka deri bayje jehifa wani doctor ge haysiyatun Dr. Lawrence sang engi wada gannawa mi darifulu magena hudu duniyaka nonnane kamves New York ga tibi mashhur hituge operation kura doctor unge team e genes mi darifulu operation kurma mashgul wegen ulunu hindu Dr. Lawrence ena islam vi gotwe waha kiya demu vidalwani thimanna theater ge beruga hayrankam matiga timannage darifulu salame waneto nuwaneto ekamuge hayrankam matiga dekolan hingamun gosu edmuge terega e hospital ga horeye etanan anna ziyarek kuran anna huriha watterege deenuge mihun alukan kuran hada honna kotriye kala tane timanna hiten eriye mi tafatu deentuge mihun mitana wade kommes kamen eba kore timannage darifulu mihara eyoti waran nazuk haletege operation kurma tayyarate timanna vejje mitana wade mimerin kura kame balafa mimerin kura kame kolla timanna etana wajijjame wanuma fahuga timanne ki duwa kus kalak odigem wakan gabul kura mihe nune adi timanne kan alukan kurum wane gotevs nenge emvi matimanna e kotritere wanuma fahuga fark kaaryan isinlang indegen timanna deyai jor kollage indegen hita bunamun gendiyame tiyai wodigem wa farate kama wanama mihun eba bune duniyege wara gina adadege bayaku gaganakan islamun geves 1.5 billion islamun ebole embima adi miyepure kristiyanu ge adut gina kannege mi tafatu deentuge mihun eba alukan kureye timanna mi evves halege evves kalanga wodigem wa kama qabul kura mihen nune embima tiyai wodigem wa farate kama waninama timannage dariful salame koddewash mi duwa timanna migota bunu mafuga timanna nikume den hospital ge theater amaya dietana kidikin nota e dorun milluri dorun timanne fenije doctorun ge team evve waran hayran kama ko mashwara kurumun gendata timanna wade hala fime jawabuga timanne libunu jawabeke ajab antaris wa kala jawabake doctorun wes hayran ve bunane chibis dingi fe timanna wanumum din jawabaki timanna men mi darifulu operation kuram wegen furatama negi x-ray ya den ege fahun hama emme fahu marhalaga huriha kamen nimmo fahuga den negi x-ray ya ala balala iruga tafataken huruma iruga eggutuka bes operation kurum bes nujehe halataka darifulu hama tobi gotigga
حالة بدل وجن ديوم مي تمنى من سميتي بي بسورتي في أجاب أنتريس في إحساب دكتور لورنس براون نمبيه هم يجينوا بس كلك وديجن في تمنى وجه أي كون كلامه تو هودا එගොතුන් හිසාබුම් ෆෙරිගෙන් දුනියේගේ තෆාත් කංකොල්තක තිමන්න දතුරු කුරීමේ කොමෑතෝ ඒ කලාගේකි බුද්දිස්තුන්ගේ ගාත දියාමේ ක්‍රිස්තියානුන්ගේ ගාත දියාමේ යහූදීන්ගේ ගාත දියාමේ මින් ගොස් මි හුරි හා දීන් තකගේ බොඩුන්නා මෂවරා කො වාහක දක්කමු ගෙන්දියාමේ අදි එෆ්ෆහුගා තිමන්න දතුරු කො දිය රසෙග්ගා කුඩ කුඩ ගේ කහලා තනේ එන සිෆ්කුරා ගොතුගා ඒ මිස්කිත තිමන්න එතන වංගෙරුගා බත්තියගේ අලිකන් උට්ටේ අනිල් වෙෆෑ හුරි මියකු නැතේ එහෙනම් වෙස් එතාංගා එතන වරුම ෆහුගා නිකුමේ තිමන්න බේරන් නිකුන් ඉරුගා එතාංගා ෆොතෙන් ඔතීමා ෆහුන් තිමන්නේ ගිජ්ජේ එෆොතකි ඒ කීරිත ගුරුවාංකන් ඒර් බලා ලීරුගා අරේ බහුන් ලේ ෆොතීමා තිමන්නේ එව්වෙස් එච්චෙන් නේගුනේ එහෙම වීම තිමන්න හිතෙන් ගෙදීමේ ෆහරෙග්ගා මි වේදානේ මිතනන් අලුකන් කරුන් උලේ වදේ උලේ මිහුන් වර මුකද්දස් ෆොතෙක්ගේ ගොතුගා ගබූල් කුරා ෆොතෙක්කමන් එහෙම තිමන්න බේනුන් එබවේ මි ෆොතුගා වනි කෝෂිතෝ බලන් එහෙම ඒගේ ඉංග්‍රීසි තර්ජමා හොදාගෙන කියාගෙන තිමන්නේ කබූල් කරවිජ්ජේ මි දුනියේගා වාහා දීන් තහුගේ තනේ එම්මෙ රංගලු එම්මෙ කමුදා අදි එක්කවන්ත කමුගේ අකීදායේ ඔයි දීනකී මායවගෙන් වා ඉස්ලාම් දීන්කම් එහෙම විමා එදුම් ෆෙරිගෙන් තිමන්නා ඉස්ලාම් වීයේ ඩොක්ටර් ලෝරන්ස් බ්‍රවුන් එනගේ ඉස්ලාම් වී ගොතුගේ වාහක බයන් කරමු විදාලෙනි මේකේ මානෙකි කොම්මේ ආදමුගේ දරියෙක්ගේ හයාතවස් දෙ නිෂාන් දෙ හෙකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දක්වානේ තිමන්නගේ හයාත දෙක්කවි ක්‍රිස්ටීනාගේ නමුගා ඔයි නිෂානක අදි හීනාගේ නමුගා ඔයි නිෂානකේ මේ දෙ නිෂානුන්ගේ තරෙන් එම්මෙ නිෂානක එම්මෙ ෆාහගේක එම්මෙ හෙක්කක වෙස් මීහකු තබානුවේ ෆොරගස් දීෆිකම ගෝනිනම මීහෙකු දොස් දෙයියේ මීහු ගෙල්ලි හලාක් වගෙන් දෙයියේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හේ රහමතුල්ලාහ්ගා තිමන්නාගේ හයාත මි ක්‍රිස්ටීනාගේ නමුගා අදි හීනාගේ නමුගා මි දක්වා දෙව්වෙවි දෙ නිෂානුගේ තරෙන් දෙ මිරකල්ගේ තරෙන් දෙ මුජිසාතුගේ තරෙන් දෙ අල්ලාහ් කරකුල් දුම්මත් කමුගේ නිෂාන්තහුගේ තරෙන් de nishaanuge tereng emme fahu nishaan timannage hayatan aheduga timanna nimmime hama yaginu ves kala kodigen wa kama adi e kalage ki konfada ogawanta rahmanwanta faratekan timanna hoda belmuga timanne enguniye Allahuge ekkawanta kan ekamattaka timanna mihiri imam wegenne dannonto Dr. Lawrence Brown enage me islami gotuge wahaka wara shauge verikama algunu kemun diruga engunu goteki miedu එන එකම ඒ දරිෆුල කට්ටක දුආ කුරි දරිෆුල වෙස් අදි එනගේ මහම්බ ෆෑම් වෙස් අදි එනගේ අන්හෙනු වෙස් එනයා එන ඉස්ලාම් වමුගේ සෝබුන් වකිවගෙන් හංගච්ච එමි හුන් දෙ තිමන්නේ කා වෙස් ගුළුමෙන් නැතේ එහෙන්නම් වෙස් තිමන්නේ එම්මේ කමුදා බිමකි මක්කායා මදීනාගේ බිමේ adi timannayan emme kamuda bimaki emme kamuda deenaki mahawegen wa islam deene adi timannayan hidayat libekam wani nam hidayat libeni Allahuge kalam fulu kirit qur'anuge heluga hurikamuga waname ehme ma duniya muli duniya timannaya nafrat kurikamuga avies muli duniya timannaya wakiwegen di kamuga avies timanna dennete fas emburi bala ada karshe dannawanto algon me hama kurukurkom mi dannawali midennevi Dr. Lawrence Brown ge ඉස්ලාම් වි ගොතා බෙහෙ ගොතුම් වාහක මිවාහක ලියුවි බේරුගේ ලියුන්තරියා විදාලවනි අහරමෙන් මුස්ලිමුන්ගේ ගොතුගා වෙ තිබේ මීනේකි මිදන්නේ ඩොක්ටර් ලෝරන්ස් බ්‍රවුන් නකි බොඩු මුල්හිදෙක්ගේ ගොතුගා දුනියෙන් උෆම් වුම ෆහු එකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එනයන් හිදායත් දෙව්වෙවි හිදුගා දැන් ඉස්ලාම් දීනට්ටක උෆදිෆා ඔයි ලෝවි ඉස්ලාම් දීනට්ටක එනගේ හිතුගේ තරේගා වෆාතෙදි ලෝයිබ්බා අහරමෙන් මුස්ලිමුන්ගේ ගොතුගා දුනියෙන් උෆම් වුම ෆහු ආහරමෙන් ඉස්ලාම් දීනන් හම එහා ඉන්සාෆ් වෙරිකම යකුගා ඉස්ලාම් දීන කමේ හිතා හිජේ මේ සුරුඛීගේ දරුගේ ලියෆෝන් ආටිකල් අල්ගන වර හිතන් තෆාත් ෂුූර්තකේ වෙරිවෙගෙන් දියම් ලොබෙති අකුනා වක්තුන්න මේ දල්ගොන් මෙන්ගේ රාජ්‍ය මේ ඉස්ලාම් වුමගේ මේ උෆාවේ ඉහසාස්ත කොම්මේ රාජ්‍යතක ලිබිගෙන් දා හිඳුගා අබදුවස් විස්නම් වී වරම් මුහිමු කමෙන් එබොයි එයි මේදු මීගේ ෆන්සාස් සතේ කහරු කුරියගේ ඔය රාජ්‍යයෙන් නෝ අල්ගොන් මෙන්ගේ රාජ්‍යයේ ගොඩදොත්තක මියදු ලග්ගනී හැම එකනි අල්ගොන් මෙන් මේ හින්දුමා කනුතරෙන් අන්න එකි කහලා කුනිබුනි තකෙන් නෝ අල්ගොන් මෙන්ගේ මේ හින්දුමා කනුතරෙන් අල්ගොන් මෙන්ගේ ගොඩදොර ලග්ගා ආදි අන්න මුන්දා තෆාත් කුනිබුනි තෝගේ ඉතුරු
algun duniyege teriya feturifa miwa internet e mikiya bodu makunu walum furigem wa mi bodu dalegge tere algun menge ge tereyan algun menge kotarita huge tereya laggamun ebade masinga biya khandigga e khanduge terega jawahira adi muta adi agubodu khazanatan hunna iruga hama eya eku ekiga mi khanduga eba huri kuni bunita laggamun ebade hama ebi dai internet e mikiya bodu mi daluge terega waran aguhuri malumattake algon menna libimon da fadai algon menna hama miden nevi kahala kuni bunita huge tereng algon menge fikura algon menge aqidaya algon menge mi warugada sabit kama gudun arwala fada kuni bunitan algon menge geteriya algon menge koteritaka algon menge dariyenge sikunitaka laggamon ebade ehvejikam waninama algon men visnamvi kamen ei Mahamma fan Islamunge gotuga algon menge rajyege rayetun Islamunge gotuga tibe hinduga midenne Dr. Brown Lawrence Brown fada mihun alang Islam mafoga mulhidege gotuga Islam mafoga Islam dinan eha wafateri wamun dairo algon men duniyen ufam viruga mifada mativeri niyumate libigen diyama kiha borakan algon men wafateri wanji heneto mi fursatuga algon men wahaka dakkam dairo ngeto warak boda visnanje kamen ei midenne fikuruge terega haddu fahana alagen diyumuge fikuru dedimalakun eba ade eddimalaki algon menge dina durad diyumuge fikure ade minimum umuge fikure kiya mi fikuru minimum umuge fikuru minimum visnumuge fikuru mi fikuruge mi hunge nazaruga hagigatuga liberalism e mikiya minimum falsafa yaki ves tibe fulon rangalan ege teriya fina ballawala afrikam woninama engi wada nawane e fikur ufedigen ayruga ves e fikura ki evves ime minen neti hituhuri gotaka beenum waraka evves kahala hadden neti minimum kame difa oi falsafa no fikure no akin khas gotegga duniyege tafatu qawmtuge mihun ihtiram kura ekankama qadaru kura ekankama khame hita khantataka mi liberal fikuruge mihun ves ege aslu mihun ekamuge hagige angala danna mihun evves halegga malamatuge bahe adi emi hem mihun nan ekamuge sobun hiddati kame genuwa daatuge bahe nubunana ehmima algun menge rajyega mi fahakan as mi fenna mi kala bay manzarta hama yegenu ves liberalism ge namuga ves adi minimum visnume ge namuga ves mi fikuru mi falsafa ufedunu hisabum ves eggut kavves faha kurei foi kamenno ehmima mi warabbana algon men visnanje kame mane ki mi dennevi minivan khiyaluge mi hunge bes haddu fahana alagen daakama waninama egi masaleke hame hemme mige anik kolon algun menge diinuge tereng haddu fahana alagen diuma kiwes ei waran nurakka teri fikure e fikuruge tereng algun menge diinuge sahha aqidaya sahha mawlumata adi mam nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun sabitwa sahha gain nun ehen goittake bayan koddemun daakama waninama diinuge namuga adi kirit qur'anuge mafhum mulin nubako bayan koddemun daakama waninama algon menna denneveni ekankamuge tereng e ufedigen dani diinuge namuga haddu fahanalagen diumuge fikure ema midennevi tafatu fikurta diinuge namuga haddu fahanalagen diumuge fikura adi minimum wumuge khiyaltuge tereng haddu fahanalagen diumuge fikura mi defikuruge ma medor waraf funkum visnuma fohuga algon men eba jehe khum dimalakato algon menge visnuma algon menge khayala algon menge aqida sabit kammati bahatta medimmin wumuge tarhage terega medimum wumuge asasege matiga algon menge aqidaya algon menge diinuge kantatta bahatta mun enda shukriya Dr. Zakaria algon menna igigen hingejje demmega medumi muma adi algon menge teriya dina idikol fikurta awma adi islam dinuge namu gaves nuba mafhumega baykala dini fikurta algon menge teriya as fahurikan ehinnamas ikantatakun algon menna salame bevene gaves Dr. Zakaria ga wahak fuluga vidalu debbafi ei sahha sunnatuga algon men hifun sahha aqidaga algon men demitibun miha hisabun algon men balalan gastuko foti islam dimmatiga demitibumuge muhimmukan mikama behegotum wahak fulu dakkawani Dr. Saadullah Ali faliyatafaddal
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adeve shakke negotuga algonmen miyadu mi fahakuram mi genda rajya islami duwahuge munasabatuga horihabe fruna mi duwahuge tahniya dannawa algonmenge mavegemwa islam deenaki insanakan emihegge diri uluma emihegge okhrawi hayata mi de hayat emme furihama gotuga baajjeveri koddene wara furihama wazan hamavegemwa furihama huriha kamen ega shamiluvegemwa dine e diinuga huri furihama kamuge bay wahakata mi kurin wahaka dekke beflunna de algon menna libigen dia interview takum wes wahaga vejje එහෙම e point takuge wahaka algondu mi takraren nukurana ehnamois alonda faha kollen jehe emme muhimmu kamaki insanegge diriulumuge hayatuga insanaku diriulumuga diriulumuga hayatuga beenun taken hunnane ei enage eduntaka enage shahwattahuge macca binawe faunna eduntake mi beenun tan insanaya fudigen dairu enage ukhrawi hayai kamiyabu koddinuma emme boda bar wala deni islam din ehmima algon men kura duaa gaves emme fortama duniyega heyokan devvuma fi dunya hasana emme fortama annani ege fahuga wa fil akhirati hasana annani ehma min engen dani algon menge duniya ves kamyab wangoti adi akhirah ves kamyab wangoti islam diinuge matiga hurmun kan den ane muhimmu kamaki algon menge diriulumuge wara muhimmu amazen e bakandalade allah kir qur'anuga wahi qurwa fa fadain allah insinna jinnin ufeddevi allah an alukan kurumattaka e alukamuge terega mi bimuge khalifa kamuge dawru insana ada kuran e bejehe adi e dawru ada kuruma fahuga insana ya mukhrawi hayatuge kamyabu libigen ebade midinuge furihama kamuge wahaka algon men dakkairuga insanaku fardi gotum enage muli huriha arimati takku ena huriha gotaku ena eba tarbiyat kodde jismani gotum nafsani gotum ruhani gotum ijtimai gotum adi mi huriha haysiyatu takakun insana furihama gotuga tarbiyat kodde adi hama eyakuga enaki mujtamaan enage faratun emme heyo manfa libigen dana mihige gotuga insana mi islam diinuga sababun tarbiyat kodde mi huriha kamegge terein islam diinuga algon men timmuge muhimmukan hamawegen dani islam diinaki harmen emmen ebbawanta kurwa diine muslimun emmen ebbawanta kurwa adi muslimun ebbawanta kurwa mun dairuga den duniyega ule ehem mi hunna ekugaves hamajehigen ulen ebadas kodde emmennan insafa hamahamakan genesde ghair muslimun na ekugaves emi hunna be insaf nuwe rangalan ulen islam din harmennan ebadas kodde ehma islam diinuge muhimmukan hamawegen dani kirt qur'anuge surattahuge terein warak kuru es surat allah subhanahu wa taala zaman gandeva wahi kurawani innal insana lafi khusr hamakararu insana wani gelluma halakeke terege ehma ege maane ki kobato ege maane ki insana mi halakuge teriyam mi dani kon iregga allah zaman gandeva wahi kurawani ehma zaman mi insana halaku ammes adi salama bammes oi fursataki e fursatuga allah e wahaka bayan kurawuma fahuga den e bayan kurawani insana salama baanegu illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr imamun salih amal kurun haggan ekkonaka wasiya kurun ketteri kaman ekkonaka wasiya kurun ehme jiyamun insanaku salama ena gelluma halaku geterein salama koddi enaya salamatuge maga genes den oti islam di mi sababattaka islam din muhimmani hameyaykuga miistakunge teriya nerevigenwa emme heyo umme mi annani kongotaka ei e ummatigga heyo kantattakan amru kurma nubakanta nahi kurma allahan imamun onna ummatigge tere e ummataki islami umme ehma allah subhanahu wa ta'ala algon menna mi mativeri ni'ma devwafa mi wani mi algon menge salame mi algon men ebbavegen ulumuge fursatu mi algon mennan aduduveri kama hamahamakan genes dene magu mi huriha kantattakan algon mennan islam din furihama kodde iru algon menge sualaki mi nizaman algon men tabawima kobat hoye algon menge
diriulumuge hayatun algon menna gelligen dani koccettu diriulumuge hayatuga algon menge beenun taken eba huri tede qur'anugo sahih koraba fawani diriulumaki koba hulibara majala mi ekakon zinata ekakonaka fakhru weribuma mudala darintan hodme ekamako eche qur'anuga sifako fonni nikon gotakatto ei mi vareegge sifaga e varein fenlibigen gastaken hada hedi e gastakun fehikan awmun e dandu hadda mihun kama deterega ufa wiye ekamako e ufada fahuga ikkala fattan rinduwegen gos e hikigen gos mi huliwegen diyeye ei duniyega adi e fahuga allah ayatuga bayan korabani ukhrawi hayatuga mihunnan huri gelluma halak emeja kamiyab wan oti mi diinuga ei mi diin algon menna muhimmegen dasaw mi algun hama kurkurechi dhanwadaana getto ma otbefunna wagut liwadanwa fikawnya mi awraf suratuge satek haddiya faswana ayata saddeka haddiya hawana ayata satek haddiya avwana aya adi mi denne vitin aya haba fam ballawala wati insana hidayat devuma fahuga den e hidayat furgas dinima wagotuge misal jassawa wani kuttaege misal hidayat devuma fahu Allah emihege kurimatiga Allah karakul dumatkamuge alaamaitaka hekita takwa devvema fahugaves hama yaginu salgon men teren visnawala wahfikam wani nama komme mihege hayatu gaves visnawala wahfiya awun kuring dannawali Dr. Lawrence Brown kahala mihunge hayatan takwa devvevi alaamait awun menge hayatuga ekashing hama yaginu sunnan midenne ayatuga bayan ko menani mi ayataka furgasti hidayata dekol hedi mihun hidayatu getere nodewun mihunge misale ki kuttage misale e kuttage misale sewa wani e kuttayan fatsalan ulqam gaves birudakkan ulqam gaves esoruge tobiyatuga hunnani femboyagen fawa makhluge nota janaware femboyaga tima anga huluwagen esoru kuttaige anga igorana mita rajye kutta nule henus rajye beruga kutta fenodana hatibe befulun na igorana kuttage tobiyatuga sunnani anga huluwagen fembuwagen pawa kala gotakan adu lawum da manzar eme mi kuttaya birdekiyas hamala den ulnas fassalan ulnas esorakan hama wa eveskamana anga lappalage hunna halatek dimenwan hama emisale yaswa meoni insanunna hidayatuge wahakata islam dienuge wahakata allah kol dumantamuge wahakata kiyadin danimas ekama furgas din wahaka dannunto mi kuttage wahaka misal sima hamuge mahirun vidalwe fanna wahaken oy duniye rajyege kutta nulete duniyege mi highway tohuga emme ginay maruwa accident wegen maruwa janwar terega me ulani karu achite huge darko achite hu terega me ulani kuttae me wan fennane ehen janwarun e nisbatun balayar gaaganda ka 90% maruwegen da janwarun terega ulani kuttae karta huge daruga kiwegen he me wagutte ki kuttage tabiyatuga mehonnani esor furtam visna farani wes magmedan nikumefe magmedan nikumefa kal fenuni me visna faranis eka ya khilafa bula echeti maga nigutum kurin defra balane warab boda visna balafa magu amanto nunto balafe nikunnane e mane ki mi kuttage tabiyatuga kamka medu fikuru kurumu gevskal khayal nonnan fikuru qurani wes echka musibate kurimati wan fishime ehmi ma kuttage misal hidayatun furgas de mihunna gulwafa misal jaswa fatima algon me komme mihakus visnam wi kamen ei mi hidayata furgas de hinduga visnanika allah subhanahu wa taala timanna wes mi misal kuttage misal jaswa wairuga timanna ben men nune ekahala nuisne adi eggut kavves kuttage misaluga wakashe මිහසම ඩොක්ටර් අහමද් ज़ාහිර් ඉස්ලාමික් මිනිස්ටර් අදි ज़කරියා කුරින් වාහක දෙක්කේ මෝදුවා ඉච්ච විදාල්වන් බේන ෆුරාත ඩොක්ටර් අහමද් ज़ාහිර් අද මේ අවුණහම පුඩේ ඉච්චේ තුරුකොල්ලම්බගේ ඩොක්ටර් සාද් ෆොරතමේ දෙක්කේ වාහක ෆුල එංගොඩයන් වානේ අවුණ මෙන්න ලිබිෆාවා වරබොඩ නියමතේ මාවෙගුඹා ඉස්ලාම් දීනකි මේ ගිනපාර නියමතේ ඒ නියමතක අගු වසන් මිකුරවැනි
එච්ච බීවගෙන් දියාම අවුණ මෙන්න වර බොඩ ෆාහගවාන මිසාලක සිහත් සලාමතුන් හුන්නේරු අවුණ මෙන්න එහසාස් නුකරවේන ඒ කිහාබුඩු නියමත එක්කන් එකමක බලිවුම ෆෝදෙන් එහසාස් කරවේනි සිහත් සලාමතුන් හුරුන් ඒ කිහාබුඩු නියමත එක්කන් ඒ මායුග්මා ඉස්ලාම් දීන් මිය සවුණ මෙන්න ලිෆාවා වර බොඩු නියමත ඒ මි නියමත අල්ලාහ් ශුක්‍ර අදා කරංගෙ engodaanwaani kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam awon men daskud deba fawa duae kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam daskud deba fani ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik e hadwar raskala ko e hi efu mifusha jawsawa raskala ko alamenge hi mavigumba islam di matiga sabit ko deba de e mi awon men ginagina kon wolin je duae Allah subhanahu wa ta'ala ge di matiga sabit ve tibumattaka we has gina awon men kongolin je duai e hadwar waskala ko almen ge hi islam di matiga sabit ko dubade den ingoda enwane dr ibrahim zakariya e vidawle debbi awon menna dimawa fikri masalata warabbaru fikuri masalata ka awon menna e dimawe warabbaru bisnunta e baade awon menna hisaba ingoda enwane emme bodam miyanna e bisnumaki e democracy ga namuga anna bisum ade democracy ege zaat balalaf kama bani nama awona tibe funna faseha e tasawwur koddi devumat faseha tasawwur kod dinumattaka awona denweni e democracy e sifa korobashe kotaka muli mujtama e mihekkama sifa koffakama baninama e kotu laakama baninama kotu hunnani ek size mihe kote laafikama baninama e kotu horidane tankole duwefa tankole baruwefa ehim bejekama baninama e fahamiha emihege gaya eggota evvaran e fit quran em democracy ekis hama ege zaatuga hama ek halechi engoda anwane kote miyek laakma waninama duwe forejjiya e faha miha as bar kollan tankole atum bar forejjiya e tankol du kollan ege mane ki emiha ya ek gotan e court fahaniye democracy sam sifakurwa e gota islami mujtama ka democracy gennakama wanya eje islamize quran islamize nuko democracy e ben men nukurwe muslim society egga democracy ben kurweni e islamize koggen e usul taka theory taka huriha echin hude funnani e gota e tanegge mahawala etanegge on aadakaadaya etanegge on sagafata gule gota ehima democracy rajyega benun kurakama wanya e islamize koggen ya ekota benun kuram mijeni de godanwane minimum kan ei waki limiting onne ecche deme dr e faha kore fadan ega aslu theory taka balala afkum waninama ei reformers waki limit ek genguluvi awdmen wahaka dakkairu awdmen hatta asmerani minimum kame wahaka dekkumuga minimum kan komme mi ekame slibigembe wahaka dekkumuga minimum kamga no limit ei adi rangalu wahakennu komme wahake dekkiyas e dakka wahake gonnana waki limite komme mihaka wes libigemba hagge wahage dekkumuge minimum kamaki ekamak handam bahattam wai echki handam bahattan je ekamaki emihage haggu nime hisabe anikage haggu feshe hisabaki komme mihaka libigemba hagge beenun kurairu anem mihage haggu feshe hisab ballawai emiheg haggu nime hisabukam awon wahake dakkani ehem miheg haggu feshe hisaban awon wahage dekke kama banya ega mane ki awon ge haggu gos nimene awon libigum ba e mi haggu nimene anemiha haggu feshe hisabu mi onna usul mi duniya qabul kura hame ki mi onna usulaki em awon hitengeri dr e faha kure fada awon men mujtamaga dirole mun dairu awon me beje ekakanika ke ihtiram kuram awon men na libigemba hagguta beenun kuram bejeheni e beenun kuran jehe gota limitegge terega usulegge terega
hamaegge terega hama hurefa timannaya miwen haggal libgen ve kiyafa waage dekkema ke ei tantanu ge hedi fon usul taka hamataka qawaid taka ei khilaf kame miha sabun algon menge ministry islamic ministry kurang hori bai kantattaku ge wahaka irgolkon algon menna minister vidal vidawan ege kurin dr abdullah jamil wahake itru kolla ben fawati abdullah jamil wah ad algon be ecce danwalam mi benu mi dr ibrahim zakaria wara agor wahakole vidalu ekamaku mi algon menna mi nisbawa gotange wahakol vidalu imma algon hitarani algon menge rajyaki satten satta islami gawmaka wairu algon menna algon menge darinna mi islam din oi goi nuta islam dinuga mi oti kon gotekkan eba anga devehi algon men kamboduwege midani algon menge islam din duko bayaku dati ekama kamboduwan ekama algon mennan ekudinnan islam din uganna deto nuta mi nuntu algon men sual kollenga baje ei islam dinuga sahha maulumat kudinna kodirasura deve kamga wanama algun menge rajyege nuwata algun menge daringi tereng islam dina duradda mihun nudanakan aluna yagin kashwar ehen nammes algun menge halat mihar me gotaki algun menne ekudinna beenumwa maulumat emme furhem gotuga budeve e skutaw kam gavias adi enun tantanu kam gavias ekudinna beenumwan war muhi maulumat ke bohori ege terega allah ge ekawantaka allah odigam waka adi al islam dina gori rangalu kandattaka mibawto kandatta ekchigam wagotuga algun mennaka bayan kod nudeve den dr saud vidalu echega awun kude eche turkullan ei ane ilmeriyak vidalu fonnani insanak umuraki ena narake vedduma swarge vedduma oyin echege ei al imam ibn al qayyim rahimahullah taala ekalefan vidalu wani emi hegge umur rangalu gottuga ena hedu kofikamga wanama eniya swarge libigen daane emi hegge umur ena gos gottuga hedu kofikamga wanama emi hekan huri narake ei kirut qur'anuga mi bay ayatago macca wahak fur dakwa mi dalwani wal fajr wal layalin ashri asham wal duha wal layl iza mi wagutu gandeva allah subhanahu wa taala kirut qur'anuga waragina ayataga wahi kuraba febe mi murade ki wagutu beenu rangol gotu hifashe insana umraki enege wagutu wara shukriya dr abdullah jamil miha sabun islamic ministry kuriyang huri bay program ta mi program ta khandel fawabe algon menge teriya waragina fikurtan asfa buhuri algon menge dina nugule fikurta was asfa buhuri ekantattaka behe gotumus algon menge ministry in rawa furi by program ta minister irat kre algon menna vidalu devwan miharu kure furi by masakkattaka adi kuriyang huri by masakkattaka wahakata vidalu devwan miharus algon menna libi furi by swal takuge jawab by beflunge wahak fulu algon menna libigen gaje den kuriyang huri swalto ge jawab irat korbiya minister ge wahak fulu algon menna libene ehmima ekama ali alwa la fa algon minister me danwal faliyat ade me algon men abades masekke kuramum migendani algon menge rayatun ge hittawga mavegumba islam deenuge aqida hardana kureveto engonanwane mavegumba islam deenaki ei insana dirulumuge furihama nizame eme islam deenuge asastaka eggota eenage dirulum heda kureveto balange veje ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hayapla balala kama banina solonu fennane ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekalunna ವರಕ್ಕಿನ ಇರ್ಷಾತಕ್ಕೆ ದೆವ್ವ ಮಂಜರ್ ಅವನ್ ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಾನ್ ಅವನ್ ಮೆನ್ನ ರಂಗಳ ಎಂಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹದೀಸ್ ಪುರ್ತಕ ಬಲಾಲಾಫ್ ಕಮ ವನೀನಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮಕಿ ಏನ ಮಿ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ಲೋಬಿಕುರ ಕಂತತ್ತ ತಿಮಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಖಾವೆಸ್ ಲೋಬಿಕುರನ್ ಜಹೇನೆ ಮಿ ಹೆಕ್ಕ ಮಿ ಕಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕುರ್ಬಾಫಾವ ಹದೀಸೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸಂ ಎದೆ ಕಂತತ್ತ ತಿಮಾಗ ಅಖಾವೆಸ್ ಎದೇಶೆ ಹಮೇ ಗೊತಕ್ಕೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕುರ್ಬಾ ಫವಾ ಹದೀಸೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಖಾಕಿ ಅನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಖಾಗೆ ಮೂಂಡ್ ಬಲಾ ಲೋಗಂಡೆ ಅದೆ ಮಿ ದೆ ಹದೀಸ ಬಲಾಫ್ ಕಮ ಬನೀನ ರಂಗಳ ಬಿಸ್ನಾಲಾಫ್ ಕಮ ಬನೀನ ಅಳವಣ ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಾನೆ ಮುಜ್ತಮಾವಗೆ ಹಿಂಗಾ ಕಂತತ್ತ ಎಯಲ್ ಲಿಬೇನೆ ವರ ಬೊಡೆತಿ ಹಲ್ಲು ತಕೆ ಅದೆ ಗಿನಫಹರ ಅಳವಣ ಮೆನ್ನ ದಿಮಾವ ಮಸಲೆ ಕಿ
අඩෙන් ඉවේරෙන් එවාහකත දක්කම් ෆෂනි මන්සරෙ ෆෙන්නරෙන් එවාහකතගේ දක්කම් ෆෂනි අවුන මෙබරණියේ ඉස්ලාහ කුරුමගනියතේ අවුන මෙබරණි මී ඉස්ලාහ කුරෙවන් ඔයි ගොතේ මිහාරකන් ඇස් අවුන මෙන්න ෆෙන්නානේ හම කමෙ ෆෙනුනි සෝෂල් මීඩියාගේ එච්චෙන් අවුන මෙන්න දවරු කුරාතම් ෆෙන්නා ක්‍රියාස් කමෙ ෆෙනුනි දවරු කුරණි එකම කීද රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් පුරා බලාලාෆ් කම වනීනම අවුන මෙන් රංගල විස්නාලාෆ් කම වනීනම ෆෙන්නානේ ඒග වරම්බොඩි හික්මතේ ඒ කී රසූලා බයන් කරබනි මුස්ලිම් අහාකි අනේ මුස්ලිම් අහාගේ මූණ බලා ලෝගණ්ඩේ මූණ බලා ලෝගණ්ඩගේ සිෆත තිබේ ෆුන් රංගල විස්නාලාෆ් කම වනී ෆෙන්නානේ මූණ බලා ලෝගණ්ඩගේ කුරුමච්ච මීහ කරා හුට්ටිචි කම වනීනම මූණ බලා ලෝගණ්ඩ කුරුමතිය ගුන්න මීහා කෑරියක බුණානේ වරග්ගින වාහකතේ ඒ බුණා වාහකතේ දක්කානේ මූණ බලා ලෝගණ්ඩ කුරුමතිය ගුන්න මීහායා එකනේ කුරුමතිය ගුන්න මීහා කෑරියක බුණානේ මූණ බලා ලෝගණ්ඩ කොක්කෝයේ එබේනේ කලුතික්කේ ෆොහෙලාෂේ බේරන් හිඟජ්ජකම වනීන මීහුන් හි ජෝගජහ සමාසාකම් හදානේ ෆොහෙලාෂේ ඒ බුණාර් බුණානි වරම් මඩුම් සිර්රුම් හැමේකන් එමීහායෙන් අඩි වේවර හැමේගත මූණ බලා ලෝගණ්ඩ ඒ බොඩුක ෆෙන්නු බුණා ඒ හුරි මිම්බර බුණානි ඒවර බොඩකන් එවාහක නුදක්කාන දෙන් එමීහා එම්බුරි දියුම ෆහු අනිකා එහෙ මීහකයි මූණ බලා ලෝගණ්ඩ කෑරිය ආමෙ නුබුණාන එවාහකේ බල අයේ මීහක් හුරි මිවන වත්තර කෂේ ජෝකරන් හෙන්නේ හිවනි ඒනක හුට්ටේ මිවන තනේක මිවන ඉච්චේ මා බොඩු කොෂේ හුරි බොඩුකන්ගේ මෙසේ වාහක නුදක්කාන එහෙම මිහුන් කෑරියගේ සේ වාහක නුදක්කාන එම දන්නවල මේවලේ වාහකේ කී රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ මුස්ලිම අනි මුස්ලිම කී මූණ බලා ලෝගණ්ඩගේ ගොත සිෆක්රබාෆා එවනි ඒක වරබ්බඩති හික්මත්තක එකුලවේතියේ අවුන් මෙන් බලන් ජෙහෙනි අවුන් මෙන්ගේ මුස්ලිම් අහාකි මූණ බලා ලෝගණ්ඩේ ගොත එහෙම් වෙච්චකම වඤ්ඤා ඉස්ලාහ කුර්මට්ටක කී රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කොත් දෙබ්බාෆාවා ගොතන් අවුන් මෙන්ගේ දිරිඋලම් බට්ටන් කුරවේතෝ වෙජේ බලම් කම්බෙන් ෆෙනිජ්ජකම වනීනම එවජේ ඉස්ලාහ කුරම් මසෙක්කේ කුරන් සිර්රුම් හුරිවර බුණම් මිජෙහෙනි එහෙම් මිහුන් කෑරීගේ වාග දක්කාගෙන නෙන්නුමයි මුස්තම ඉස්ලාහ කුරම් බේනුම් වාකම වනීනම මියන් අමල් කුරවෙන් එවජේ එංගොඩාන්නවාන අවුන් මෙන් මිනිෂින් මි මසෙක්කේ කුරණි මාවගම්බා ඉස්ලාම් දීනුගේ සහ අකීදා මිස්තකුන්නා හැම ෆෝර් කොද්ද වේතු අවුන් මෙන් ඉල්මුවරින් ගසරියායි රාජසං අයව ෆොනුවන් ඉල්මුවරින් කොම්මේ දුවහකු දුවාලක් එර්රෂෙක් මඩුකුරෙවු මෆහු තෆාතු එකි බෙබේ ෆොන්නා බද්දල්කො එබේ ෆොන්ගේ හිත්තෝ ගොෆ්දේ සවාල්තක එව ජවාබ් දෙබ්බා අලුගන් මෙන්ගේ ඉල්මුවරින් ගේගෙන් එව ziyarak කරවා එබස් කහල සවාලෙන් වෙත්තෝ එබේ ෆොන්නේ ජවාබ් දෙබු මට්ටක අලුගන් මෙන් එබ ගෙන්දම් ප්‍රෝග්‍රෑම් ත ඒ ස්කූල් කුදින නමාස් කොගෙන් බෙලෙරන නමාස් කොගෙන් තෆාතු දායරාතන් හිමනේ ඒකේකි ෆන්තිගේ බේෆොන් නාවල් මෙගේ එක ප්‍රෝග්‍රෑම් තෙන් හින්ග මීගේ බේනමකි මුජ්තමාගා මාවිකුම්බා ඉස්ලාම් දීනුගේ සහ අකීදා ෆිතුරු ඒ අවුන මෙන්ගේ මාගණු එම් මක්සදකි අවුන මේ එබ තයාර කරම් වරග්ගින ප්‍රෝග්‍රෑම් ත ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම් ත රේඩියෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් ත මිස්කිත් ක දරුස්තන් අවුන මේ එබ ඉන්තිසාම් කරම් හදීස් දරුස්ත මේ තෆ්සීර් हमें गोता में आवड़ में ये तैयार करम एक ही बत्तर के दर्स मी के बाने की आवड़ में बेनुम में मुज्तमा गहिमने हुरिहा फर्दुन की आवड़ में माविगुम्बा इस्लाम दीना लोबिकरा माविगुम्बा इस्लाम दीना एक गोता उले बाइक कमंग हेदु आदे मिहें हेदु मो बेनुम की मी गोता मिकंत कुरुम बेनुम की ए इंगोडान वाने कानून असासी के बयान करनी दिवे राज्य को उन्ना दीन की ये इस्लाम दीन है मायुगमा इस्लाम दीन नूं एहन दीन राज्य का नोन्नाने कम कानून असासी का लाजिम करे हमें को तो अवण में ना अडवे ने इतफ़ारक अवण में के इज़्ज़त रईस इब्राहिम मोहम्मद साले इतफ़ारक विदाल विवाने मायुगमा इस्लाम दीन नूं एहन दीन के इब्बिस जागे निथे मी बिम्मती गोन्नानी माविगुम्बा इस्लाम दीन ग सह अकीदाए मी राज्य गोन्नानी ए मिनिस्ट्री मसेक के कुरमुम मिगंदनी अदि कुरियं उत्थांग मसेक के कुरानी ये समय गोता
එකේකි ප්‍රෝග්‍රෑම් තක එකේකි කන්තත්ත අවුන් මෙ මිරාවනි එයි ඉස්ලාම් දීන් දෙමහෙට් මට්ටක අවුන් මෙන් ඒ බොය කුරිය රේයිෆා අවුන් මෙන් mi school program tang evuri ekiyeki fantige bebe frun ekiyeki dairag maseke kurba be frun aun men ekek program te evuri reifa ei office tak be saun program take kuriya gendam school ku kudinna saun program take kuriya gendana hame gota mihar wes genda aiki daira to himene is verinna amas kok gemes aun men dini na sahed dinumge ek program tingirat kurbiya allah akbar falay ko kuriya gindan e mi huriha kantate ka aun men kurumuge emme bod beenme ki ei maving ba islam din ga sahha aqida mistakum ge hittoga feturu em islam dina gellun libe fada huriha kantate kun aun men masekke mikurani mujtama salam ikura ingodaenne wane miharakan as demme Dr. Ibrahim Zakaria Sfakuri Fada awal menna eba fene dekol haddu fana alafa wa manzar awal menna eba fene Islam deenuga namuga deke wahak takin ebuhuri miunna gellun ebede aniya kurve miunna ekikale inzar ebedeve Islam deenuga namuga hame gota Islam deena biretti fikru takke sebole awal men nang eba dina frasar kure malama kure jog je e mi dekolo eboy awun men beenum wani min ekkolaka bes nujehi meduga tibe medu min ikhtiyar kuran ei din uganna de ichki evves gotakun haddu fahan ala diumaki ei maavegum ba islam din huddak kurakamen ingodayen wane kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi vekalum ashad kufan gariyan as dannawani kid rasulullah ge amal fultan hurikota be hegotum egetenen mi address hum ofo ashad kufan bayan ko deum ofo e tere bekalum vidalwani mi fon timanda duahakes mi nunidane me real kon kurunge de me hunnani ane befol vidalwani timanda kawinya nukurane me gotakabes ane befol vidalwani timanna abadus rodiyashe hunnani kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi adu iwadagen kid rasulullah hadis ful kurabani e misakunne kienen he misakunna wegen mioleni timangalege fan rodiyes sunnome timangalege fanu re alkom wes kurabame timangalege fan kaavon fules ballwa gannawa emige echki eggotakam wes haddu fan ala dia diun nuniya mujtama gulun kendi ekeherwe hurun ei islam din hudda kurakame nunkam kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis furtaka balala kam banina alun fennane mujtama ge emmen guligen ekkon ulumak kid rasulullah me baralani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis furkurabani mistakunna ekvegen ule iru e libe duttaratakasha e libe aniyae kekkura miha ekeherwe ule miha evure molu ituru wegembe e mujtamaage emmen ekate kanaka ve guligen ulen mi daskot den ekakanika waahaga dakka ekaka kame kurevijjakama baninama en hallukura masekkekko mihak undagu ekko fikama banina mene maaf ko mi mujtamaga sulha masalas kan demehet mattaka masekkekko ulumattaka mi baralani eme rasulullah bayan kurabani ekehenu washe guligen uleshe emiha molu itre wakwe ganegen ule miha epore Warabara shukriya algon menna lifawe wagut kolwe samavi evore itorobe singafi algon menna hamen asfa hori suwal taku gitere wara gina suwal taku ge jawab algon menna libigen hingeje miha hisabun algon menge mi baddalun nimmalani kurin mi baddalun wadan debi Dr. Ibrahim Zakaria Musa ra adi Dr. Saudullah Ali ra adi Dr. Abdullah Jamil ra adi algon menge minister Dr. Ahmad Zahira ففرهم شكر دنو أرجونا أميل لنا مجيء أدي حاضر بتبي هوريها بيفرون جنامك تبي بيفرون حاضر ودان دبي كمتك تبي بيفرون شكر دنو أرجونا من نمالاني الله سبحانه وتعالى أرجونا من نتهدم قدك يوم فهو تهدم أرجونا من إكبانو كروار آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته